manong. Aja tak ada salah kapere la sidakai. Yahudi la sidakai Nabi Ibrahim. Sina na tahu mo na sidakai manong. Na letu kamat lino. Mak ikabulkan ipadongan na to pak makadai Nabi makadai po Allah Taala Jibril. Tama ko malaikat puruk na suruga molengi Nabi Ibrahim. Jadi Jibril itu mengambil segenggam kapur di dalam surga na panalin Nabi Ibrahim. Maka dari Allah Ta'ala suruh buangnya kota Si'eh. Nah, itu digugur, ditaburkan di laut. Yana tu manca jipat je. Kapuruk na tu suruga manca jipat je. Yaitu ampai dia tu gaga taulino denan repat je. Pas sidakana Nabi Ibrahim. Yana tu nampai Imamul Ghazali. Ada kitab terjemahnya itu di rumah dalam kitab Hiyalimuddin. Maka dari Imamul Ghazali dalam bab makanan, adab makanan itu, nani gini gitu manre pas sidakana Nabi Ibrahim sebelum nanre andrena, maka akan dianugerahkan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Pak dongan itu itu. Jadi kongka anak-anak tamelo ki ko macai tasuroi manre pat jecede napa manre ya ko pure manre nanre manre pat jecede napa minum macai ya tumatu cerdas itu karena itu doanya Nabi Ibrahim itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Nah, itu caranya supaya macai anak ini paje yang kedua ya ko angkat tau manre patje cek napa manre nanre tidak akan keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Nah, yang ketiga, iya na pokok. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan dan makan garam setelah makan. Itu Pak Burhan. Itu untuk laki-laki. Yo pidi matoi sabar ani. Ini. Jadi itu barakatna Pak JW. Jadi inatona tu pas sidakana Nabi Ibrahim. Kata tu Pak dongan Nabi Ibrahim nak bereng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah kalimat wala haula wala quwata illa billah. Inatu tanah-tanah ukilalana surga. Ini gini kita umelo dupa tanah-tanah mata tanah pilalana surga karena surga itu gersang. Katakan gersang ada belum istilahnya angkat tuh ke surga dia pegat tanah-tanah nah nigi baca ya sikiri ya natu tanah-tanah tahu mata tanah pilalana surga ya naro ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah itu pandai wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Nabi tambah gitu. Nah, sebab itu kalimat itu ada di sayapnya malaikat. Nah, ya roh. Ya namu ya miro taala sikit ya. Ponco mi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya roh. Ya kumakada malampe ustaz saya tak polo-polo nih. Ko siningi subhanallah 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 subhanallah. Salah saya alhamdulillah ya ko warba ila ilaha illallah la ilaha illa ko kami Allahu akbar ya ko juma ila haula wala quwata illa billah tuli pakwan yo romat teru umakraki malampemu piero idi mani bawah sikiri na guru takalisiden retala yang sikiri na guru takalisiden reng saya kemarin ketemu dengan Pak Jepar Langko podang nasir guru tadi asa ulurang pas menre okotoe bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah bismillahi majreho mursalna rabbil ghafurur rahim napa tudak guru tanapa makra bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tulima bismillah minaletu no manyokote gari ni tenako Pak Jepar Langko nasan akasia gai baca bismillahirrahmanirrahim apa nasai deni bilang baca bami baraka nabi toko kita nareko angka tau tu lima bismillah hilalanna alalanganna dena terlambat ya tu komelo kojokai dena terlambat betongan aku makan macipi waktu mace imajala langnya bismillah ko mataru mudapi ya tu itu dingkat tu kisah na guru tamali belawa ini langsung temantara ini otona nolah maka dia guru tamali sikirina bismillah
Namin nasuruh mana ngi menre okoto ya pak lalangnya korokola ka utara biasa oleh palabuhange si jappa si tengah yola napai dapi okoro lapai si jappa si tengah namero tatong katong si sana melo rewa gurutta menyantara maka de gurutta mali enre mana no enre mana ni tawe napa menre gurutta mali mak bismillah maka de yero sapirio to denang kana lantang to nalatu palabuhange denang kana lantang lari malam pumio to denang kana lupa maka dan kasal lupa ya nasa wakatani batu manistirna elatu sisan nasa torewa magocani ha apa deni ka gurutta jadi itu gurutta mali belawa itu gurutta ke mali itu wali Allah yang diberikan karamah oleh Allah itu. Jadi tutupan rita mako tu Pak Bu. Tapi aja nanya rui lalung. Amal kangi terus kiri insyaallah. Namo salawat mi, namo istighfar mi, ampati kata pananungang. Apa ia memati tu bismillah Pak angka meto. Ibaci akapi itu selama 40 hari wadi paki min lodong. Ya kung ka aga-aga cialaku, ciatarala, boleh balu mi balu na ciatarala. Darah ibalu na ciatarala bacangi bismillah kasiaga 760 narua tapi 760 narua selama 40 hari tarala yaitu nong kana darah cialaku yaitu tu tasuruh baca tajanda ciatarala itu ya bismillah nih kemudian patarui no inabita yaro Nabi Ibrahim maturu no inabita loko langit ke-6 siruntuk Nabi Musa mi makutana maka da agamu pole Muhammad maka Nabi sampaja nasa siaga nasa 50 maka Nabi Musa jolo Muhammad yaro ya ummaku mawatang malampe umurukna na mawatang iya ku ummaku isuro jame tu 50 silada apalagi ku ummakmu dia nama lampi umuruna. Apa ia tu umak dioloi maraja memati tahunna. Apa ia Nabi Adam 15 hasta. Berarti pada tanrena telistiri ya. Iya, pada telistiri tropona. Pedek lau itu tahu pedek madani. Iya. Pak iya madani anak mundrika madani mana manito? Pedek madani mani. Pedek lawi pedek madani tau mato aja na riolo maraja mana mo pa iya magi na makoko anak SDW riolo pa pada anak SMA makoko dari noi pedek madani gitu tau riolo maraja makomono rona madani itu ngare makoko angka na anak makoko anak 5 tahun umur na mau bagi gitu angka iji makoti haro gitu pede lawi nanya naro Nabi Musa maka de Muhammad jolo enre komil lawi kurang maka de Nabi tawe makoto ngabela na nawa-nawai nasa deka maka sinu lepigau ina ci pacalang menre sarana Nabi Musa menre Nabi ta kurangi 5 Mario ni Nabi ta nasa ikuran ni 5 40 mani 5 maka Nabi Musa enre komil lawi mego mau pa yatu menre si yero Nabi ta ipaloli sumetoko Nabi Musa akaserai malolisu 5 manisoro maka ni Nabi ta 5 mani Musa maka Nabi Musa de enre pomilawi Muhammad 2 naje maka ni Nabi ta cica ngak menre ikurangi 5 na 5 mani ya ko menre ka capuni makanya maka ni Nabi ta mata anak saya berat cukup itulah yang 5 makanya agak nasa Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah itu akalan Nabi Musa Pak makalah si memati Nabi Musa maka dia pandai makalam memati Nabi Musa iya Nabi Musa angka pangilauan na waktu na mancaji Nabi dan dikabulkan agak melo imite secara langsung rupan na po Allah Ta'ala tapi tidak dikabulkan maka melo kaje mita kita pitangnya leta puang maka de puang Allah Taala de mulai Musa jide na ditanya puang Allah Taala de nawa dipitah Nabi Musa de nulai iyero lagi pak waktu na suruh terima wahyu terima kitana mesi pak bicara si puang Allah Taala isuruh mapuasa
puasa 30 sona napa yale peraturan aja lalu mo bisa wisimmu aja mo sikat gigi tapi ganay 22 sona mapuasa more ni mawitimun na majabaw na rapo takeju nagoso isinna yan naroon dasar na siwae dan didenda Nabi Musa disuruh melanjutkan puasanya sampai 40 hari. Bayangkan pelanggaran Nabi Musa Pak mas sikat gigi ini disuruh tambah puasanya 10 sona. Itu Nabi Musa baru bisa tembus. Tapi ya memang tawita Nabi Pak rata-rata ya hukuman na 40 sona. Nabi Musa 40 sona puasa, Nabi Adam 40 sona sujud, Nabi Ibrahim 40 sona kopi, kemudian Nabi Yunus 40 sona kuperuna balewe. Petana balewe. Iya na tunakada to pandrita ijabu 40 yauman mania. Ya komiku tarima domu 40 sona 40 wanina aja murubai. Iya ko sini milau sapeda milau gangka 40 sona. Pak mega tahu sini milau sapeda salasa milau motor orba milau oto. Namo malaika emang pat diulu to. Asangaga je na Cina iya. Kira jadi makanya ko milau doko sini nah aja na mega lada rupana betongan na wadis milau mega asalamakang tapi ya ko waramparang aja na mega lada. Aja makale to anu po macina to aja. Sini nah iya na rubu pandanung pada je kong kanata to moto ki melone ma balikan ka sepeda sana rewa ki pole kantor ma balikan nga mobil sana mesi ki joka ma balikan ka tembak mesi ki joka bajana ma balikan ka celana aga yelengi palingan es krim namako tapi kong kanata moto ki ma balikan ka sepeda me kilo kantor ma ingat balikan ka sepeda ka kirewa ada mi ka sepeda aku mama me siki matinro ma balikan ka sepeda si minggu mito 5 kadana ta balikan ka sepeda ya kong kadita pasti taliang na sabak tu lia metoro na Chinai namo atay ko mangin law rupon na makoto tina kada pangalata macina to ngangi hatakwe yana tu nakadaya wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izadaan angka capakna utarimay pak dongan atau mangilaw donge izadaan ko mangilaw domoy peko yasa kagapi to ngilaw do din ngilaw do nga yan naron na yasan ito mangilaw din nilalaw nilaw sa peda bajan na motor bajan na auto nilaw si mendre jabatan na mo makana mereka ay tau kita dia po ngaji madam jam pagi yung makuan itu akal arapangan na ko tau pandrita ko sinsiro pamitilaw ayan na to nakadaguruta na paguro ngaro iya na to ko ibaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar iya tu pak dongang lo bang dege sana tu ilipakul lisari aja mo pala bawangi lisari wi apa iya tu pak dongang payasa doa sa pujagat apa sinin na isa nalino wa di mana mo patama tapi patamay aja mo itay laba rabbana atina fid dunya hasanah dece ngagan nalino machinay ilaw niyo koro lepan no chinampa mulisari wapil akhirati hasanah ilawi yarona milawi nanche dece ko surimonri wakina azabanar aja tapagesay ka api neraka gara-gara ya bilawe yan na to nakada to pandrita misapi beda kangi kega aju kega awara kega awu napakuat di makada milaw dong itu na masuk cuma dewi na jelaskan ya pak masekke napatareka kasah nasi ya sang ngedon na aja deni pala bawang ilisari pa nah yan na masuk rabbana atina fid dunya hasanah lepan ni ilaw ni ya ko oto tilaw ya ko sapeda tilaw itu ampai ko berhubungan badang itawe isuri lepi liman na makun raya pada tau madaka na pun rese 5 tahun na patulak kang liba ambio na ronebe na panapak jelok liman na menre na rekuyalengi nyaman na baca ya tu rabbana atina fid dunya hasanah ilau ni ya ko bupati ilau yo ko tu insinyur ko matiti ilau parampo ko matiti ilau nah di mana ya makom itu tapahamu ya roto iya na to nakada tau pandrita iya tu donge nak magampang tali na mi pak dongange marjing itu jadi ko mudah-mudahan ke magampang mudah-mudahan ta paham pak iya ria na pak guru ngak guru tero gitu maka dia tu pak dongange nak ye lo batu ye rabbana atina fid dunya hasanah jadi menda ditutuli-tuli kong katau baca nang katau pasitaru-taru kada dena pahangi
Nak kada Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah al-fatihah. Ai tahu dia apa. Ya nak nak kada guru tahu lah bawa ni dia naliseri. Nah itu. Jadi nak patreka katawe pai. Dua taungi matareka dia penelengi. Mau pak ki di wane malolonga. Mudah-mudahan bisa diamalkan itu. Kemudian Ironna agana sa Nabi Musa. Kadena kana siruntu po Allah Ta'ala. Iya na rohkalan na Nabi Musa. Na sudah Nabi temalolisu. Na degaga untun na Nabi Musa ako sampajangi kukurang. Degaga. Na tanya umat na surut jami. Umat na minabita. Maafin na kadenda kumilay kurang. Nasaba iya komendre inabita siruntu po Allah Ta'ala na rewa siruntu Nabi Musa. Ang kamu pinur na po Allah Ta'ala ko nabita. Sehingga makade Nabi Musa melonan no nabita. Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Yan na ito nakadataw pandrita. Nigi Utudang ipakatok ba kumimbara untuk mali katok ba kedua. Na 5 atawe ipake itaroy uko aroy sebelah kiri. Itanra yukuro. Napay baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Maka iya tu tau matu itanray nabita ko surmun. Langsung itanray itu. Nah, itu doa yang dibaca ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Apa lagi? Hah? Depa makundru-kundru to dibela. Ahmad ya senge Ahmad Nurum Muhammad. Ia mato tu ya serahasya. Ia mato ambok na ruwe. Ia mato tu ya seng sempajang. Ya? Jadi sempaja ia mato. Ahmad ia mato. Ambok na ruwe ia mato. Rahasia ia mato. Nurum Muhammad ia mato. Apa ia tu Nuru Muhammad ambok na ruwe. Makanya ti salawakidun rupa Nabi tajaji uku Makkah makaraki Allahumma salli ala Muhammad. Ia ku iya angkai yolo na pakang kapuang alatara dulu dek na panipancaji sewe-sewe ya sangi Nuru Muhammad salawakna makarami sallallahu ala Muhammad. Si salah tu bedana. Jadi ya kunurna Nabi tata salawaki akadaki sallallahu ala Muhammad. Ina tiasa salawat Nur Muhammad. Tapi angka pak bukana sebelum isalawaki Nur Muhammad lai bukai. Aga pak bukana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ia matutu na baca tawe na rekocia matin romatanna. Ya nang katau cia matin ro matana dua ngaso ni cia matin ro surat baca itu matin ro nasaba iya ko rahasiana matin ro itu. Aja nanan Pak Burah man ro ba tidur dia matin ro matana kecuali pura ki minum kopi dia matin ro matana itu. Kau tahu dia si salah. Tapi guru tadi asana Pak Guru sebelum minum kopi atatu kangililamu bacang salawat na pemema. Napa mu baca Fatihah pacuru ikan hukum kutu kopi napa minum dena ruba yatu makada dena patin roko de napatin roko yatu dega pangarunna magi na kanuku ipacuru ulina Nabi Adamnya jadi yatu ulina Nabi Adam ya kanuku napa manarang isinin na tu ulina Nabi Adam kanuku manam demetona to inamo pak ya natu napaki pat dara pak galunge ya ko ciaki nanre ulla tanat-tanata ya natu nakada ulina Nabi Adam mupake matanang minungi we pala na mitauki kong karacunna tapacuru kanukut talaga tu racunna ya kong ka aga pura na liseri tay kanukut tapacuru tadet ya kong ka we mitauki makada deto gagaga nune makasolangi kanukut tapacuru tading yetu. Yan na ito, napakit ang tariolo, kumelo imino, napachuro, ikanukun na ko, ay palay, napamino, sa balag game matomo, so na ito, gagay kong kakot. Tupak disangan na tau panrita. Yaw po midi, makadacharipay niya ito, di napahang. Itu ilmunya. Kemudian, no inabita, materu, mas sempajang inabita polino dua ngasuyon roh. Hari pertama ituntun Muhammad tamay subuh.
Jadi tu lipa mulawat tu mi podangi, tame subuh, tame loroh, tame asarai, tame mengaribi. Jadi ya rona bita, ya mi rona la patokan. Maka dia menamumpo pajarannya tame subuh. Ia na ubah matan naswe, capi waktu na subuh. Ia na maliwan na ajo-ajo polo kujujun na, maliwan ni mata swe cedek tame loroh itu. Ia na malamte na bayangan na bandai na bandana, tame asarai. Ia na labu mana matan naswe, tame mengaribi. Ia kotak dengi bayangan merek, tame isse. Nareko mumpui pajaru kasip, ia tu tatongnya mapute makwa dena lapat. Tatomi berarti capu ni waktu na subuh. Nah sabak tama ni waktu sahara. Maka daki di imsak. Oke Indonesia, ini Arab Saudi, aku Arab Saudi imsak, kami itu subuh. Ia kologi imsak, engkau pas 10 menit. Jadi itu ya Pak Koramalangi, ya Pak Wandre subuh kok imsak. Pas imsak saya makan sahur. Nah sabairo makan sahur, capak nami meto. Pak Makadani pun Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Tiga sahara sekitar 15 menit sebelum subuh. Magini asa sahara, ya na tuh makan sahur, makan di waktu sahara. Ika bicara gini di makan sahur padahal basara. Ya aku makan dari sahara itu waktu sebelum masuk subuh. Cek de okoro. Ya na tuh nabi tak akhirkan sahurmu. Betul ngena kalau mau sahur terakhir pi. Detik-detik terakhirnya. Makanya itu ya Pak, ya na imsak, napa kak mandre subuh. Tapi manre moka sebelumnya. Tapi apa manre kak nandre. Tapi di dunia kami makan sahur. Manre bama. Iya na imsak. Malah ke Roma. Si bawa air putih. Niatkan sahur. Dapat sunnah waktunya. Sekaligus dapat sunnah makan sahurnya. Makiro. Jadi ini mani. Makanya Pak magampak. Ya ni aku napa ki memandre. Wai macipi waktu ya. Magi Indonesia ya napi say waktu imsaknya 10 menit dengan Saudi. Ya ko Saudi nak ada imsak tamati subuh itu. Magi Indonesia de. Nesa tau panrite maka ada macam apa tau Indonesia imsak ni tu 50 tambahin andrena. Itu jadi nalengi jada 10 menit. Lampu kuning. Kenri malah dalele maka de nabi te ya ko bangi Bilal wadi mo pemandre. Yani kok bangun mimaktum papisawi manre. Berarti azannya Bilal itulah waktu imsak. Ya kok azannya Umi Maktum itulah waktu subuh. Ya naronala dasar to pandita. Angka dalelena Pak. Dia dalelena. Angka cumer to pandita demi na podangi makada bami. Wadi mo patu manre te ko imsai. Mage supaya meripai. Ya si mega mo ba makoko mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Sampai ane di musuruh. Ini alina de na pui na hindi na pakachucho to pamala saulo maka na mapi niya charama iyari di pacara may pa de na mungki ya charama ko de gaga dalele ibaca mako tito to panrita riolo de na mungki na palabangan na reko de gaga dalele na yopo na mon rita payaro na sapa magi de na kada to panrita biasa mana dalilnya na sabak na sama kadatannya tugas na pakampungnya masyarakat sapa dalele tugasnya mengamalkan amalia. Apa ia kolene suruh sapa dalele salah itu agalungan na. Jadi agalun mo sampajang aja namo sapa dalele apa namo muruntu dalele salah pahasi ko matu. Apa demu pahangi kaidana ya sange dalele. Ya po mega mako ko nasa ki hadisa na naruntu na tapana mamaloto oh maki hadisa. Di na nagamay. Ta coba ni buka hadisa. Maka di nabita janganlah engkau buang air kecil dan buang air besar menghadap ke Ka'bah, tapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Magani. Ya tengi teme jamba mengolo ke Ka'bah, nah suruh ki nabita mengolo atas si mengolo timur. Nah kadang-kadang si senate. Iya rohat desa ena pau nabita kui Madinah, rijan na Makkah. Jadi ya konteks nai baca malah saulu ni. Nai watangi cocok ni denak Indonesia na pau nabita. Makanya ulama menafsirkan hadis itu hanya mengatakan janganlah menghadap dan membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Nah karena mana nih?
Itu nama kami itu Pak Bu. Jadi dia itu nanya mana ada lelewe tapi bacaan nama kada melo nanya mamalot to tau pusa nanya tu. Pada minje tu ko botinge angka pannasu bembe, angka pannasu sambal goreng, angka pannasu nasu buku. Iko tau polewe andre bawa ni jadi. Aja nemu aku tanang maka kip agamina. Tanya urusan aja nang ya roh. Begitu jadinya tuh kok gamai angkat tuh jenang. Ulama yang jadi karena dia yang harus menetap terati. Oh iya. Itu di ustaz bangsa aku ya Pak. Tanya kak panasu. Agak pelik pangantara andrema. Itu ya kumparote si makada mapaji. Cari panas itu tanya wantar haknya. Makanya itu saya tidak punya pendapat. Saya selalu menyampaikan ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan begini. Makanya nasaba iya rotau pandrita polukiro nakaji napasu idi ustaz sebangsa nakwe lau palette maniero. Jadi itu ya papaletu mak kaya saya gunana papado ko warkope engka tu pangakangakawe pelah. Makam itu tugasku ya. Gitu. Iya kong kaparotes kagak kita na lo numbuk cak ina rumah mempulang kada tanah ini ya roh aja nenek mun tanah mak itu jadi ya kong kata tulis sapa dalele pak tapurai kada ikut sapa pada tapi dia togago kodi pak maka jadi gak tahu pak napi talunga sama guru agama apa dalele mana na sapa napa salamana ngijamai. Maka dia tu tau panritana bida manang. Wah, tau ilaknat manang. Magai mameraja mamaulu kene ilaknat igurut tak ya Abdul Rahman Ambodale dia mungkin mancaji wali. Ya mana roti Pak? Maka dia ko mamaulu ite mameraja ite pelaku bidah. Lai cecak ko Allah Taala. Nanya guru tak ya Abdul Rahman Ambodale latu manado mamaulu. Latu manado mamulu katu kisah na guru talo mamulu ko manado na lepo jukawa kapalae na sebo lari tama wae makalupa-lupa kan ita we melon lo mala palampu makere guru tayo mo mukedo saruban na minagat ta guru ta na dempara ni lokro kapala sebo tatutu padahal na dempara pulilalam latu imanado na panomanang intay barana na ali saruban na guru ta na salepang ide na marica na pitama wae. Itu ko wali angka bungo ko pa lo kamaki siwa angka ko tumondri na pasay masjid jamiatul khairiyah sana angka bungo ko tumacabe polokoro iya ro bunge denang kanali te wena pa maluca wena macalla wena mapanje lawi guru takoro na micui mi bawan na tutui na sabaja pimwala wena latu ya soe macino wena tak de pajena micu putena mi topan ritae itu barakana Pak. Iya kene ilaknati guru tapa mamaulu mameraja dia namu kiale ke istimewa makor. Ta coba ni gere sapa ro tentu makade bidah yang kagak tahu pandritane le karamah. Dia kagak. Jadi kega na tasang tahu salama. Oh kumani rumah kita di raya aja tak cucu Pak. Makadang kana tagatu ni sularana mabolo ni dinrona malampi ni janggo na makada ujan na kapatungan de to Pak. Dewa kada salah ya ro de. Kebetulan ya dewa janggo. Tapi ya kuya mi ronasa sunna maka dia mi asa sunna ko tagatu musulara mabolo linroy na loro janggo aja salaki. Megan itu Pak makoko dia na melo mancaji mungo kuidi dia na melo. Dia na melo macio. Iya na to mas sampaja dia na melo na labir masaboy. Mas sampaja cedi di mi ko tangana to ika. Dia meto na melo dapi ki kata bere pamulang na saba idi ya komen re ustaz sama cara ma dia memang kalingi apa angka meto dok teringangi maka dia ko monro ko tudan wadi ko madosa ya ko made ko dua pala mulolongan ya meto tipu dami karena kau menjauhi ahli bidah tidak duduk bersama ahli bidah berarti dua pala mulolongan makanya tuh kau ustaz tolina dia nasi cocok apa made Magin ade Pak, nasabak menganggap bahwa madosa iku mundur, iya na paham make Pak, iya na pamuso isalang matu. Na mega po tau di na mainga. Di na mainga. Dilupakan oleh Allah. Nasabak hidayah mematopa. Jadi iya ko ya apa aja mo ta masusah. Itu yang pai ko kanu ko aja mo ta masusah apa ngaja mo ki ilaw mo ki mataru. Itu butuh hidayah. Kemudian upat terus 5 menit
5 menit. Jadi ia ro sampajangnya Pak, maka dah kau nak magi wakada nuru Muhammad rahasia ia mati sesempajang makuye ko patareka tareka jolo ia ko tatungi maka dia alipu ia ko roko ite ko sampajangi huruf ha itu hai makoto ia ko suju huruf dal ia ko turang huruf mim ndak modele na watakalewe to ia ko tatungi alipu ia ko roko huruf ha ia ko suju huruf mim ia ko turang huruf dal agokina Ahmad entah ya naru yasa Nuru Muhammad ya tu nak kada ya sange sampajang Nuru Muhammad ya kui pak bicara lahiran ya sange sampajat tahu jadi ya kong ka tahu dena sampajat tania tahu ya tu entah ya jadi ya tu ya sange sampajat tahu ya na tu nak kana bita asam pajamuko na sawa utan rai tu ummakku matu nareko sampajana betungan na iya ni tu tanray ko masampajang nasaba iya memang toro Ahmad iya na tu sampajang iya na tu nakara nabi taje tu mabe nakara Muhammad ulue mim aroy huruf ha pinggule huruf mim ajewe huruf dal ya tu kolliu ite nggare ulunna mim ha mim dal ajena maka dai Muhammad iya na tu nakara patareka Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang apa rokok sujuk watak kalewe Ahmad ya natu sampajang nah kada aga yasan engka to baca itu watak kalewe ku pangolori Baitullah nyawa ku pangolori Baitul Makmur Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang Nuru Muhammad la ilaha Allah tahu pusa ku engka baca ya deni baca deh jadi terpaham kemudian degaga pak ibadah diterima langsung kecuali sempajang ia puasa ya pelolongan mo ia haji ya pelolongan pak serena sopa angkat toma protes itu sitongan haji pak hadiah nih Belanda itu malengi jadi itu kong kata ya galar haji hadiah na Belanda itu ya. Belanda itu mah beda nih pak galar itu haji itu Belanda makanya itu teh kok maka dia galar haji nah dia ko Malaysia angka tapi ogi mi ko tuh ya mato pulok ko manye maka mana ke Belanda makuye iya ro Belanda naitai maka da sinin na tau pulewe maka mewah manang ke Hasyim Asy'ari pule maka mewah ke Ahmad Dahlan mewah sinin na tau pulewe maka magi na cai perintah na mata-matai supaya irisangi maka da kega pule maka alingi galar haji supaya iris tandrai apa ya koto melo pak malemana ngigalar tau pura maka siwiang aja na haji bawa ya na pura masampaja to lipa sholat ya na pura mapasu sakat to lipa sakat ya na pura mapuasa to lipa saum ya na pura masampaja o lipa sampaja pak sholat makoro pak haji ko haji pak sakat ko pura mapasu sakat pak gamaki itu ko meki mo lima nang itu magi pena haji mi bawa ngitepu Maden yoli pak sholat, maden lipat sakat. Nah sebab memang orang Belanda memata-mata itu. Mereka apa tu tahu tersinggung kau dekah haji na? Kong kaundangan nana dekah haji na nasa deh udah. Nanjok nana sana capak deh nauki hajiku. Maku ye. Angka pesan na gurut. Maka dah aja na muasongko haji ko deh mu haji. Hargai wi kasih rotomatoe na balu galuna na balu darat na keresoy na pamenre Mekah. Iya, yan na to nang kadesa maka denang kahaji na laga songko cepo na ko dinagan na patapulo so na batali haji na hadesa nami pahaji itu tanya hadesa na nabita jadi ya roh songko haji na pakai sebagai penghargaan maka lapule ni pasukui agama aja na kode mu haji masuk ko haji topa lima bumi yang kosok mu pasu mu pakai ni aja majai nyawane tu tomatoy na balu edarat na balu pangimpan na pajoka i kode gaga modal mu pasu itu jadi hargai bi kasih hargai bi itu ro itu ampai dia ka masuk ko haji itu akiro jadi ta hargai bi cede pak makapote gana na cede-cede ta masuk ko haji ni wah itu aja hargai bi makanya itu teman-teman we kombok gampang namu pasang-pasang ya capu darat ku talu heto tak galuku seko heto na pemendre kasih usaha sungaku na ujung-ujungnya songkok putih yang menati kamu pasak bawah ni ya na tu jagai bi perasaan nah begitulah adab kita menghargai orang yang telah menunaikan ibadah haji
Jadi aja tak tersinggungnya dia haji maka dah hadiah na Belanda ya. Waktu itu cerita nangka. Makanya itu Abdurrahman As-Sudais Pak, iman na Mekah, tahu haji tapi dia gagah haji. Maka dalam itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Tidak ada Syekh Al-Hajj Abdurrahman As-Sudais. Ya ke Indonesia hajah poh. Ya na dega hajah na koi. Na cocok. Apa makanya aja haji ke Indonesia. Magai okuyolo na sarapu itu dah. Okuyolo na bosara. Saya kecil puji poh. Napai makatan ni sabu aja nani di mabisa pane puji. Kamu Indo upa aja nani. Indo upa si maremeh. Tapi dia tu kagak kata. Jadi memperingat ya. Waktu itu kemudian ya nona makramaji na denia palalopa haji na palaloa ngapong Allah Taala sakka na palaloa melalui malaikat puasa na palaloa ngapong Allah Taala sampajange itarima langsung ternyata degaga ibadah kilalan na sampajange wat dia patolang kecuali istilahnya degaga ibadah kilalan na sampajange selain sholat yang bisa digantikan dia itu gagak Pak iya sekai wadita ne di jamai ong kana tama dia apa jarang ni dia nomor gaga mapuasa wadi ngitolai pidia asana atau dia toleh jamai mateki nang puasa tadi na selesai alingnya nak tanya jamai namanya qada puasa dia toleh menrek Makkah Pak Matoni tapi yang kadita alingnya nak namanya badal haji alina haji ngangi lolongangi pahala haji tapi dia tenrek Makkah biasa badal haji wadi ya pelalonga wadi tawe jamangi tapi yang kecil di dena wadi kega sampaja makin nabi tiak kode mulai tatongi liu ko ya kode mulai liu isyarat mu pakai kode mulai tatongi tudak kode mulai tudangnya liu kode mulai isyarat mu pakai ya nade na mulai isyarat oli ni pui mama sampajangan ko Pak Makapu mematon itu makom itu napa ni dega ya sama kada kene manyamang i makada wad di te pajama maka sanyamang ipo da mani bak baineve makada lono masam pajaloro kedua mu patujui ka cica meka lau galungnya de na cocok tatta ini pajamai makanya kamu salaibi tolaibi ikut tolaibi ken rimudapi yana tu nang kaya sakadaan pa ko masam pajam mangaribi ko naisani bangis sanita nade pemuasa pajam mangaribi akada no sholli pada salatil maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala nasabak tanyana wattuna ya ko makadaki adaan pada waktunya ya ko qadaan tanya wattuna ada di semak besar apa besar bicara gini wakatnya masa pajam mangaribi ko menisai ujami puang Allahu akbar maka gampang angka kata dia na sampaja ngoko Pak na sabade ni seni bacana lau Pak guri sampaja kami nama gampangnya ia komeki mas sampajang ia batapalai Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam tapala muyro ia naro batapala Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam ia tapala ia limai asampajan ni magai selain dari itu sunnah baca ya kau garakan wajib Allahu akbar takbiratul ihram itu wajib bacaan doa itu sunnah Fatihah yang wajib bahkan imam tasyafi makada ya kau pure mau baca Fatihah cicang na cidi mi muapala Fatihah mi bawa pagen yang kedua ia pamulange wajib kedua sunnah tegere ya naro moling napa ko rokok Allahu akbar demo apa subhana rabbiyal azim aja namu baca rokok bawa namu maringeran apa rokok mi wajib bacaan sunnah toko pole rokok wajib bacaan sunnah rabbana lakal hamdu minus samawati minal ardi minal masyita min syai'in ba'du atau rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah itu sunnah mi sujud subhana rabbiyal ala sunnah bacana wajib sujud yang penting sujud ni yana tu asani wajibna tapi ya kalau dia kata baca kata yasa nasabak sunnah mi bacana duduk di antara dua sujud itu wajib bacana sunnah rabbi ghafirli warhamni wajaburni sunnah mi itu sujud kedua wajib matahiyat pamulangnya sunnah tahiyat kedua mi wajib ukilalana tahiyat dua mi wajib syahada minas salawat ya kalau dia tapal at-tahiyatul mubarakatuh salawatu akrabani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum warahmatullah selesai ini nanya itu wajib jadi ya kong kata dia na sampajan na sabade na pala ibacana ya bawa na lima tapala ya tapala ya lima sampajan ni maka dari sewi sangisian rakal loroh lobani mak berjama ya kodeti sagini anak kerbani wakatai macuri sampajan na jamai pu imang Allahu akbar maka digampangnya tuh
Ya ko demo pati sangero yang nakampa na pui makampa to ni. Acio bawa ni manang ka mana. Maka lomo. Maka gampang. Agak piala sata deta sampajang. Nade kacau gampang ni Pak. Maka dah kena piu baca Pak Ustaz rokok kan nade apa pala. Rokok bawa ni teringar lalori pong Allah Taala. Ya komeki matoka nyati akrabani idi menipung. Sami Allahu liman hamid. Dia nama riga haga. Yang penting dia tapala-palangi unro gampang ni ya sangi sampajang. Iya ni komeki baca mana ngi sunnah nama lampe. Makanya meki pas sukui sampajata apalah mana ngi. Tapi ya koma bilang ngesai, yang penting kita baca ya ro'asani. Kama kami itu. Ide di maka gampang tuh Pak. Aja nane itu tangkali maka ada rutuna balalin rona dega na lolo ngatai ko deni sanya sana sampaja rata-rata tau mak bicara make itu tau dena sampaja sapa mi poli. Gitu. Na moli na dito na pahang. Maka di guru takali sudin rekong kata maka ada rutun balalin rom dega mo lolo ngapudangi maka tanya gape palolo ngakong kana balang. Angkana tu kong daripada itu mapa makar guru takali sidendrek itimba maka paina tan ditimbangan ude ya kong kamu jamang kai taja ko di kamu jamang de kai tajam ya kong ka kapala desa de laporan na tetap langsung itik kong ka laporan nang kami paresa kama gampat ya ko pure jamang maka makotom itu kasih kamampu aku bantu nyo ko na bita iyo po ko kamu jamang kada malaka water runo de beto kang pigaw selesai urusan yang penting maka kerjakanlah sesuai kemampuan maksimal mungkin kemampuan kita pong Allah Ta'ala persi banabi tamatu pas syukuran ibadata makanya kaya sampaja sunnah sampaja patempele menutupi kekurangannya ya dia sampaja sunnah ki ko pura ki mas sampaja perlu aja assalamualaikum lupa ni masuk Pak kami itu Pak berjamaah maka tu kamat kita na lupa tama peran ambil saling lupa na masuk manglo saliwa me mani sandalana anak macone beli si itu dito kago ko oh ya alhamdulillah makanya sampaja sunnah kia jami sampaja sunnah magai yana tu patutu na kekurangan na sampaja perlu tapi yang katuto masih sama tu Pak ya nangka tau yami ko malapa itay nangka ya tu tau di wapat di na ulun na matu apa magai angka patempele na digawa di na tempele sisa pamatu ya apalan nami basam pajangan lepar na tuli na bicang maka aja itu dah sepaten pele alim tepre dah sedekah ini na tahu masih salat akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi